Webafowethu naze eshisayo ULwah Ndlunkulu ke lapha ke ephendula ke abantu isizathu esenze ke wangaya ke emdletsheni. Kodwa ngaleke ukuthi ke ngiyidedele ke lezi ndaba ke bafowethu angiqala nginibingelele nje la kwesiqiniseko esemedia ke mothi uyaqala ungena kule channel ke ngicela nje ucindezela usubscribe ke ukuze uyibeke amathubeni amahle kakhulu lezinye izindaba ke engizokwenzela zona ke bafowethu. ULwah Ndlunkulu ke sevele wazikhulumela ke lapha ke ephendula ke ngesizathu sakhe ke esenze wangaya ke emdletsheni ke lapha ke abantu abaningi ke bakhomente ke ngendlela eningi ezahlukahlukene. Ake ngiqale ke ngidedele uLwah mase ke ngikutshena ke ngama comment ke abantu. Awuyangangani mnene kanti kukithi nina niyangangani ngoba nibhizi la ku-Instagram ikuphi la ku-Facebook angazi buzana umthandeni ngoba ngizamile ukumfonela akaphendula ifoni yami ema ngimfonela shuthi unika amagidi angoma akhe ifoni so mina ngincenge ngiyoperforma mahhala emdletsheni alright so ngalokho engibuzayo nguLwah Ndlunkulu mina weNkabi Records so kufanele ngibuze mangingayanga emcimbini eNkabi Records ukuthi hawu Ndluks why ungayanga angiculi mahhala boxa kwasana Injalo ke indaba bafowethu ke injalo ke indaba ke bafowethu uLwah Ndlunkulu ke lona ke intokazi ke esencane ke nethalente ke eliyisimanga ke eziphendulela ke kubantu ke e-live ke lapha ke abantu abaningi ke bakhala ngokuthi ke umthandeni ke uyathanda ke ukuyishayela ke ama on goal ke anganasidingo ke lapha ke uma kuziwa ke la kumaskandi ke lapha ke abantu abakhala ngokuthi ke umthandeni bokufanele ukuthi uLwah aqilele ukuthi ke abe khona ke njengoba ke eyingxenye futhi ke yale ngoma ke yayo iParis ke lapha ke sazi ke bafowethu ke abanye ke bathi ke sikhulu ke isizathu esenza ukuthi umthandeni ke azibe ke ama calls kaLwah njengoba uLwah Ndlunkulu ke lapha ke veza ukuthi ke beyifona ke ifoni ke umthandeni ayinika amagida ngoma ke kube yiwona ke amphendulayo ke thina ke okwethu ke sesikwenzile sifuna ukuza uvo lwakho ngembola semakhaya uthi wena ke ngabe ubona kanjani ngalolu daba ke sisalinde ke yena ke umthandeni ke iGcokama Elisha ke ukuthi naye ke sizwe lwakhe ke uhlangothi bafowethu ilezi ke seniphathele zona la kwesiqiniseko esemedia ke ngokhohle ukusubscribe ke uphinde ke uhlangane nathi ke kwezinye